Арыдоны районы рынчындон салса канын райдайзышты фыцагами юлем. Уйты хайфе Кушынкотта республикай ананирсинатқа қаныны министр Михаил Ратманов битарты Вячеславкай амыт тауысын бұрды. Құтта гражмы фенкошт фарун апреле сагат ирыштоны шарғылауак президент Путинима куфен балдуйфашты. Вот республикай радих кото ю миллиард шомы фанзай аш социалуны объекты салсаган. Шехшан арыдоны рынчындондыр. Ес расараштын высы хсая бахарскан зышты арташада милан шомы. Битарты Вячеслав Кутфаны шанкутта автомай уагдоны пущитан қауы амбалга ваварта шаражын. Ақсакай радих кото уйю құттагу. Дактар қамы бынаты сыртфала ой ама аппат күштітідір карума афуныл ахат саканой. Амбырдыма кудрабырак автомай амындық сакант салсагылны асып зыштым. Шервачыма бантышсын ног техникадыр балханын. Фыцагам ноябр мақамы бары зуа поликлиника, афазы коронмата агашлынчын дондыр. Битарты Вячеслав Мафембал на республикай саштарын нымайын палата ешардар қалысты иналимы. Нахашко той уагдоны ивгодажы күштыл ама фидан маны шантыл. Қалысты инал күджағы автомай шаражма вартхашты шахашт котой. Палатай оңташ барак котой бюджетай ишт артындаш миллиард шомы кутхарс контрсыдышты уй. Рабарак котой дуашы данаваз артажак он халды. Уя хошай апчыда аштай 8 миллион шомы кутхарс контрсыдышты уй балвартныл. Фембалдырыштагма арзыр той министратты ама ведомство тылпатса хадык аписай сашық сахарсконса уол. Республика шағылау күтжақта автомай бюджеті харста факаттар канынан қауы уалам хашан фарышты шарын.